Televizija Crne Gore kaže da je najgledanija bila prošle sedmice od svih crnogorskih kanala. Da vidimo što je to na ostalim crnogorskim kanalima. Koji idiot. Na Pink je Mala nevesta. Na Montenu su mumijevi. 14. godina za red. 17.653. epizoda. Blue Moon. Gole guzice i žene se ljube i neka muzika čudna po cijeli drugi dan. Samo poruke fale. Intelevizija. Čitav dan osjećam nemir. Bolno, bolno, bolno. RTCG, put daleko bilo. Atlas televizija, serija strasti. Strastno VB majko. Elmak televizija, Srbija, RTS dnevnik, jebo. Vijesti. Nenormalna nekakva hrvatska serija, Bože pomozi. Baba glumi za 15 eura. Pro TV, prijatelj zajebavaš se. Jebeš prijatelj. RTCG. Čekaj, pa ipak je najbolja prva, to je Srbija. Aha. Čuti. Čuti. Čuješ. Čuti. Čuješ. Čekaj. Čekaj. Pogledaj kako loži. Čekaj. Koliko? Čekaj. Stani. Pogledaj. Čekaj, stani, da pokažem. RTCG dokazano laže. Pogledaj. Čekaj. Eto, vidiš.